میوان من برز افق و راسه سیاستمدار و پارلمانتری بری یه هدفی از ابن رمکات تخمین وی لسر انجام هالبجارتنان چبون و انجام کودرکت بدلی وی بون یا نه بخیر هاتی برز پرانیا میوان ما کو ملوی داری کرنا میوان دگوتن انجام کودرکت نلگور تخمینین ما بو ما تخمین ندکر انجام که ویا واهی درکوه از باور دکم تا گوت من تخمین دکر او انجام درکوه و تا گوت من بریجی گلک جارا بحث کر من نویسان مگوت و انجام کی وها درکوه کسی باور نکر چه بود تشتا کوتا تخمین دکر؟ Çok başa baş gittiği ortadaydı seçimin. Diyare vak hevdir rak hevde diçe ihtimal hebu ku deslat besar bikeve le beis bu gavin ku ve yeke xarabı kebavice le opozisyone got ardheş çe bu raşabori xarabe beistina ka jboji galatiye ki mezin hat kirin و دگرا دویمین دجی احتمالک مزن هست که اردوغان بسر بکوه لگلوه که جی ده هلبجارتنین خواجهی هرمی دجی شانس آق پارتی زیاده تر دبا هری بر بچاو یکو تدکاریج مرا بحث بکی کی جانن هم وکه هف پیمانیا ملت اپوزیسیون چه شاشی کر و هم جی هدف چه شاشی کرن دوی هلبجارتنه ده Türkiye'de şöyle bir aks var. Bir Türkiye tişteki وهاي partiye ki devlette heye والهمبري وجي مخالفتك هيك تيجل هبدو ev listeye hev beş ya hev par ya partiya çepen kesk و ya işçi partiya ketkaran atipe ev yek bu sedemek ku partiya çepen kesk denga ji dest bide û berbijêran bi ser nekebin ve دبکو مثلا ریسک بهاتا گرتن یعنی بخواه بسری خواه بکتانا یا جی بهاوره بگرتانا yani bu bir şekli negotin bara halbejatne ki peş çe baba. Az لسر توییت تعقیبات تکم سر توییتری تگلک جاران نویساند یعنی تگوت مثلا تیپی کو به تناسری خود خوازه به ناوی خودی که به هالبجارتنه و دنگ هدپی کم بکه. چقدر zarar da HDP mesela tipi و çapenden? Bir kere bir rekabet içine girdi bu partiler. Ketna rekaberiye ki yani eğer liste ki hev beş de buna ve enerji ki hoştur der ketana. Hiçtin kul Mersin'e MHP der keve. Eftiş hatun gotun le tip partiya karkaraya Türkiye ısrar kırdı ve kede. De bu ku HDP dinav hep peymane de cihne danava. Dengde rajid ve kede narazi buna xo nişanda az de Le bigişti ceva kede çepen Türka tiştekuye nine yani ko denge kuye zede nine alikariye kişi nekir jboji dengder jveyan razi bu ye hedef naxwazim zede bahsa çepen Türkiye bikin jber kutu bixwaji jwe kevne şopiye teyi le çima hedepe bi ısrar çapên Türk bixwara dikşîne nava vê rekeberiya dengdanê mecbûr e? 60'lı yılların, 70'li yılların de çapên Türk hebûn wa dihesibîn ku îro jî ev heye di civakê de bi hêzawan heye lê nîne rexstinbûna wê nîne nav civakê de yani wek nîşanekî giringiya wê heye em bêjin wek cîhanê de nav û dengê wan çêbû giringiyek wan heye lê partiyên çepê kemalîst wa dihesibînin ku wê jî Tirkan deng bidestin lê yan jî wê xezîne alîkariyê bigirin ji bo yê belkî ev tişkirin AK Partiye hevpeymaniya Cumhur piştîvan hilbijartinan biguhere bidîtina we ji ber ku diyar e xelkê dî dixwaze guhertinek çê bibe her çi qasî dîsa bawerî dane AK Partî dane hevpeymaniya Cumhur lê bi vî rengî jî berdewam nake guhertineke radîkal mirol hêviyê be çawa ye şaş gelo radikal olmasa bile ne radikal beji lewe biçe guhartinekî ji ber ku banga destûra bingehîn yeke nû heye ji ber vê yekê jî hareket alanı yok.
bir 100. yıl affı دبا ست belki سالك Suriyeli تركيا rahatladığı نو için دست بيدك gündeme دبا gelir. كو عفوك Ama هبا artık muhalefetin لي başkanlık sistemine دبي اوبوزيسيون لهمبري yönelimi سيستما bir başka سروكاتيه bahara kaldı. Yani başkanlık ادي او sisteminin داخوازا değişmeyeceği جبو ortaya بهارك دما çıktı. يعني او غوارتن Yerel شينابا seçimlerde, دهل yerel بجارتن هرمي seçimlerde ده خواجهي bazı ده adımlar دبيكو هنا غافن atılabilir. نو بين Atması için آفتن de kamuoyu جبوكو zorla, باوي çünkü AK جي Parti دبي de رايا kendi قشتي limitlerini, فيكي sınırını görüyor. Türkiye toplumu بدا جبركو اك بارتي değişim ادي istiyor. هنا Türk غاوا sorunu باوي demokratik جا çözümünde جوا غوارتنك Rusya, خوازه İran, چپی ترک جی گره Suriye, گوهارتنک Türkiye چیکا ilişkileri دیسا ne olacak çok پیوندین önemli. روسیا Yani Türkiye-Suriye و چاوا ببن ilişkisi پیوندین سوریه normalleşmeye چاوا doğru ببن giderse, yani eğer her şey پیوندین değişir. سوریه و Ve bunun ترکیه nasıl آسایی ببن و yönelim içinde همو olacağını تشبین henüz گوهارتن bilmiyoruz. لگوری و که چی ببم هین نزانن بینبردان وک صلاح الدین دمیرتاش و گرتین دنین کوبراستی محکمه جی تو جزایک جبر وان تاوان کلوان تینه بارکرین ندایه وان و مثلا قیومان هیا دبک و AK Parti divan her du babetan de gavan baveje? Ya kısa dönemde böyle bir ihtimal دما yok. كرت Maalesef احتمالك bir وهاني siyasi rehine مخابن olarak جبركو tutuluyor. Ama دمرتاش وك yeni رهينك bir سياسي sayfa açma, تيغرتن bir 100. yıl وبخوازا affı بيجا gibi از bir, بلكي نوبت كم yönelime de سبي وك عفوكي gidebilir. Biraz قشتي toplumsal لي وقت baskının, جواكي يعني basıncın جبركو sürmesine داخوازك bağlı. جواكي Hakeza ببياواي هيا Abdullah Öcalan üzerindeki ديسا جبو عبد الله tecridin öcalan kaldırılması جي gibi, تجريتك كو هيا كو konular بيرا كرن gündeme gelebilir اف ama مجارنا çok دبا كو öncelikli بين konu olduğu روجافي kanaatinde لي از باورنا كو çünkü اف bu مجارن kadar konuda سركي بن yerel seçimler. اك بارتيج بركو المجارتين خوجي هنا علی دوی باوریه دنه کو دناوا هف پیمانی ملت دجی کلشتاروغلو دنگ همو عالیا ورنگرتیه گلو سدما وی که هبونا هدپی بو پشتگیریا هدپیج بوی کلشتاروغلو بو سبب کو ام ببیجن ترکین راستگر دنگ ندنه ده Casuslar kitabında şöyle bir cümle دبرتوكا görmüşsün. جاسوسان دما تشتكي وهاديتن دبيجي اگر تخوازي تشتكي خراب كد ناف دجي خو بقرا رولا اي بارتي جي اف بو دنگ ديرن اي بارتي از بخواد بجم دنگ ندان كلش داروغلو ين كو دنگ داني هنا كيدن بون باندوري جي حلال كرنا كلش داروغلو باندور بون ما دنگ خدا دي اي بارتي باورنا كم دنگ خدا بون كلش داروغلو جبو جي د پیشروجي ده و چي براستي مرا نزانه لي دوی ای پارتی هف پیمانیا ملت باهاتا درخستن اف باندور کر هست بیش اپوزیسیون مثلا یانجی خلق پشتگرین اپوزیسیون باوری ندانه کلشداروغلو لاوازی آوید کده بود دیتناوه Kemal Bey biraz yalnız bir adam. Brez Yani Kemal heneki yek keseki teneye dinav CHP de jî pişkirî zêde ji bo wî nîne wek serokê giştiye CHP karizmayê ku heye lê polîtikayê ku ew dibêje wisa pir alîkar nabe yani wek partî ne yek fikirin rastî raya giştî tiştekî nizane min dixwast ez bêjim di salên dawî de rêxistemûna CHP jî zêde nebûye yani endamê nû wernagirin naxwazin ku CHP bêguhertin yani hinekî tengasî ve çêbibe alî CHP Brez û Fukuras siyasetmedar û parlamenterê berê yê HDP tu mêvanê me bûyî zor spas.